салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими якшанбе 25 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Памир Дейли Ньюз: дар Москва беш аз 100 иштирокчии шаби ёдбуди қурбониёни амалиёти хӯруғ дастгир шуданд. фоҷиаи талхи зиндагии Саидалӣ Маъмур: дар байни як моҳ аввал ҳамсар, баъд писар ва акнун худи шоир тӯъмаи вирус шуд. 78 нафар дар як рӯз, рекорди нави гирифторишавӣ ба коронавирус дар Тоҷикистон. дар ҳаққи Назира Амирбекзода дуо кунед. муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба коронавирус гирифтор шудааст. дар гузашти прокурори Шаҳристон Махсумҷон Давлатов ва тоҷир Мирзо Қаюмов. ҳалокати як ангешткан бар асари таркиш дар кони шӯроб. пирӯзии Баҳодур Усмонов дар рақобати аввал дар бозиҳои олимпӣ. Рустами Эмомалӣ ба барандагони медалҳои олимпӣ хона ваъда кард. дар парки Хаём нобиноёнро ба теппаҳои амрикоӣ роҳ надоданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. Памир Дейли Ньюз хабар дод ки шоми 24 июл дар шаҳри Москва беш аз 100 зодаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ки дар солгарди амалиёти хӯруғ дар шаби ёдбуди қурбониёни ин амалиёт ҷамъ шуда буданд, дастгир карданд. 24 июли соли 2012 дар ҷараёни амалиёти махсус дар хӯруғ 41 нафар кушта ва даҳҳо тани дигар захмӣ шуданд. аз он дам ҳар сол дар солгарди ҳаводиси хӯруғ дар худи ин шаҳр ва дигар шаҳрҳое ки зодагони Бадахшон ба сар мебаранд, шабҳои ёдбуд барпо карда мешавад, ки асосан дар қироати Қуръон дар ҳаққи қурбониён ва хондани сурудҳои мазҳабии мардуми Бадахшон иборатанд. яке аз иштирокчиёни дастгиршудаи шаби ёдбуд дар Москва ба Памир Дейли Ньюз гуфт, ки шаби ёдбуд соати 8 шаб ба вақти Москва дар як тарабхона дар наздикии истгоҳи метрои Черкизовская оғоз ёфт, вале аллакай як соат баъд нирӯҳои полиси Москва ба ин тарабхона рехта, чорабиниро вайрон ва беш аз 100 нафар аз иштирокчиёнашро боздошт карданд. тафсилоти дигари ҳодиса дастрас нест. инам маълум нест ки дастгиршудаҳо мушаххасан ба чӣ айбдор мешаванд. сабаб ё баҳонаи расмии оғози амалиёти низомӣ дар хӯруғ куштори генерал Абдулло Назаров, раҳбари раёсати амнияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шуд. генерал Назаровро шоми 21 июл соли 2012 дар Наводак, деҳаи дар километрии хӯруғ, аз мошинаш фароварда бо зарби корд куштанд. мақомот билофосила дар ин куштор Толиб Аёнбеков, яке аз фармондеҳи собиқи мухолифин дар Бадахшонро айбдор карданд. барои музокирот вазири дохила Рамазон Раимзода, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов ва вазири дифоъ Шерали Хайруллоев ба хӯруғ рафтанд ва Раимзода аз тариқи телевизиони вилоятӣ тақозо кард ки гурӯҳҳои ғайриқонунӣ силоҳои худро супорида қотилонро то 24 июл таслим кунанд, вагарна давлат маҷбур аст аз нирӯи низомӣ истифода барад. вале ин талаб иҷро нашуд ва субҳи 24 июл нирӯҳои давлатӣ вориди хӯруғ шуданд ва дар се маҳаллаи шаҳр Упеде, Бархӯруғ ва Хлебзавод амалиёти покорӣ оғоз ёфт. дар ҷараёни ин задухӯрдҳо тавре мақомоти расмии Тоҷикистон соли баъд ба Созмони Милал гузориш доданд 41 нафар, 18 нафар аз нирӯҳои ҳукуматӣ ва 23 нафар аз сокинони Бадахшон кушта шуданд. Саидалӣ Маъмур, шоири халқии Тоҷикистон, шоми 24 июл дар синни 76 аз олам чашм пӯшид. як моҳи охир шоири шинохта бо коронавирус даст ба гиребон буд, вале мутаассифона ин набард ҳам дар ниҳоят ба фоидаи вирус анҷом ёфт. аҷал дар як моҳи охир 3 дафъа дари хонаи шоирро куфт. аввал амсарашро бурд, баъд писарашро ва акнун худи устод Саидалӣ Маъмурро. роҳат Маъмурова, ҳамсари шоир, ки як умр аз фани забони адабиёт дар мактаб дарс медод, рӯзи 25 июн дар бемористон дар синни 72 аз коронавирус вафот кард. яке аз пайвандони шоир хабар дод ки ҷанозаро рӯз аз бемористон ба қабристон бурда дафн карданд. маросими дуо фотиҳа дар хонаи шоир бегоҳ баргузор шуд. ҳанӯз аз марги амсари Саидалӣ Маъмур як ҳафтаам нагузашта, ғаму мотам дигарбора дари хонаи шоири халқии Тоҷикистонро куфт. рӯзи 2 июл Фарзон, писари устод Саидалӣ Маъмур,
آخرین پسر او در سن 43 از دنیا رفت. علت مرگ فرزند هم کرونا ویروس شد. سید علی مامور در زندگی شخصیش روزهای پرفاجعه را پشت سر کرده است. دو پسر او در سن جوانی جوانمرگ شدند و فرزند یگانه پسر او بود که زنده باقی مانده بود. شاعر حتی در یک شعرش پیش خدا التجا کرده بود که خدایا یک کشو همراه نگه دار. اما تیغ اجل به آخرین پسر سید علی مامور هم رحم نکرد. سید علی مامور 28 دکبر سال 1944 در دهه یکبوغ نویه استرافشان به دنیا آمده. سال 1966 فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشکده دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او از سال 1972 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. پروکورور نویه شهرستان ولایت سوغد معصومجان دولتوف روز 25 ایول در سن 56 از بیماری دیابت قند از عالم چشم پوشید. معصومجان دولتوف سال 1965 در نویه رشت به دنیا آمده. رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. از سال 2018 پروکورور شهرستان بود. پیش از آن معصومجان دولتوف رهبر اداره دادستانی نویه لخش را بر عهده داشت. نوز همدمووا خواهر مرحوم در حالی که تابوت برادرش را با ماشین یاری تاجیلی از شهرستان به نویه رشت میبرد و بامداد گفت برادرم یک انسان خاکسار و زمینی بود، جگرم برایش میسوزد. از معصومجان دولتوف 6 فرزند، 5 دختر و 1 پسر باقی ماند. همچنین ترجمان و تاجر دست به خیر میرزا قیوموف روز 25 ایول در سن 64 وفات کرده است. بنا به اطلاع دریافتی میرزا قیوموف در پژوهشگاه گاستروانترولوژی معروف به کلینیک منصوروف در پایتخت از کرونا ویروس تبابت می گرفت، ولی متاسفانه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. ژورنالیست تاجیک جمیله میربازخانова خبر داد که نظیره امیربگزاده معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان امروزها به وبای عصر کرونا ویروس گرفتار شده است. وضع سلامتیش چندان خوب نیست. جمیله میربازخانова با آرزوی شفای کامل به نظیره امیربگزاده از همه خواسته است که دوستان در حق یک مادر مشفق و جانفدای وطن دعا کنید. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. نظیره امیربگزاده 9 اپریل سال 1973 در دهه میدین شهر جماعت پرشنیو نویه شغنان به دنیا آمده. سال 1998 رشته شرقشناسی دانشگاه خورغ را ختم کرده است. از سال 1998 تا 2002 او در تلویزیون جهانورو در شهر چکالووا در ولایت سوغد کار کرده. از سال 2003 تا 2006 در تلویزیون پایتخت و سپس از سال 2008 همچون سخنگوی وزارت آب و آبیاری تاجیکستان کار کرده است. نظیره امیربگزاده از سال 2008 تا 2014 در شبکه اول تلویزیون تاجیکستان کار کرده و سال 2014 رهبر اداره تلویزیون و رادیوی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد. سال 2015 نظیره امیربگزاده به دوشنبه برگشت و معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تعیین شد. او در تیر ماه سال 2018 در پی به مقام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن یادگار فیضوف معاون او تعیین شد. نظیره امیربگزاده در مأموریت ولایت امور زنان و عائله، مسائل فرهنگ، جوانان و ورزش را بر عهده دارد. خبری به کرونا ویروس گرفتار شدن معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در حالی است که نظیره امیربگزاده روز 25 ایون با نصب رمز واکسینه در گرد یک عکس خود در صفحه‌اش در فیسبوک از واکسینه ضد این بیماری گرفتنش خبر داده بود. ماه سال 2020 در عین اوج موج یکم کرونا ویروس نظیره امیربگزاده در فیسبوک خبر داده بود که مادرش قربانبک و زمرت دلداربکونا سال تولدش 1950 در سن 70 کرونا ویروس را شکست داده شفا یافت. مادر من در سن 70 سالگی کرونا ویروس را مغلوب ساخت، پس نباید ترسید، ما نیز غالب خواهیم گردید، نوشته بود نظیره امیربگزاده. نیمه دوم روز 24 ایول بر اثر ترکش در کان انگشت شوراب در کنار شهر اسفره در شمال تاجیکستان 1 نفر به هلاکت رسیده، چند نفر زخمی شدند. رادیو آزادی از قبل مسئولان کان خبر داد که بنا به فرضیه پیشکی ترکش از گازی که از داخل نقب‌های زیر زمینی کان خارج می شود به عمل آمده است. گروه‌های نجات حالا با برطرف کنی عاقبت‌های این حادثه مشغول بودند. حسین بابازاده سرمهندس کان انگشت شوراب روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت حادثه تخمینا ساعت 16:30 رخ داد و عبدالمنان تاشبایف
سردار بریگادای کولگران در جای حادثه به هلاکت رسید. او را به تشخیصگاه بردیم و حالا کار را موقتا تا برطرف شوی صدمه قطع کردیم. یک منبع رادیوی آزادی گفته است که بر اثر ترکش در کون انگشت شوراب 7 تن دیگر جراحت برداشتند. بابازاده گفت چنین صدمه ها خیلی کم رخ میدهند و در 10 سال اخیر یگان انگشتکن در کون شوراب هلاک نشده بود. کون انگشت شوراب یکی از قدیمترین و کلانترین کونهای انگشت تاجیکستان به شمار می رود. در دوران شوروی در این کون 3000 نفر کار میکردند و سالانه 10 میلیون تن انگشت استحصال میشد. حالا سالانه از این کون 32,000 تن انگشت استخراج میکنند و در کون شوراب فعلا حدود 400 نفر کار میکنند. تماشابینان عزیز یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. روز 25 ایول در بازی‌های المپیک توکیو 2020 دو عضو تیم المپیک تاجیکستان بهادر عثمانوف و شهباز نعمت‌اللهیف در مسابقه بوکس محاربه کردند. بهادر عثمانوف در وزن 63 کیلوگرم مقابل ورزشگر از دامینیکانا لیانل سانتوس نوننز به میدان برآمده با حساب 5-0 پیروز شد. اکنون او در یک فینال با غالب جفت چینوزگر باترسوخ از مغولستان و النور عبدالرحمانوف از ازبکستان وا میخورد. شهباز نعمت‌اللهیف باشد در وزن 81 کیلوگرم با ورزشگر چین داکسیان چنگ محاربه کرده با حساب 0-4 شکست خورد و از حق ادامه رقابت‌ها محروم گردید. مژدن سیوم در هیئت تیم المپیک تاجیکستان سیاوش ظهورов پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه کشور روز 29 ایول در وزن بیش از 91 کیلو قوه آزمایی را از دوره 1/8 نهایی با رقابت با مراد علیف از فرانسه شروع میکند. روز 26 ایول گشتنگیران تاجیک به سبقت سر میکنند. در این روز سامان محمدبیکوف در مسابقه گشتین جودو وزن 73 کیلوگرم به رقابت شروع میکند. آغاز مسابقه ساعت 7:00 با وقت دوشنبه قوه آزمایی‌های فینالی باشد ساعت 13:00 شروع میگردند. سامان محمدبیکوف در دور اول با احمد علیکای از تیم پناهندگان رقابت میکند. بنا به اطلاع شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در رده‌بندی جهان سامان در زینه 16 و احمد در زینه 251 قرار دارند. در این وزن همگی 36 نفر نامنوی شدند. اکمل مرادوف 27 ایول، کامرانشاه استوپیریان 28 ایول و تیمور رحیموف 30 ایول وارد رقابت میشوند. در نمود دیگر شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد انستاسیا تیورینا و اولینجون ایشانوف 30 ایول به رقابت میپردازند. الدار احمدیف اوید به ورزش سبک در دویدن به مسافه 100 متر میان مردان روز 31 ایول رقابت خواهد کرد. شهردار دوشنبه رستم امامعلی وعده داده است که شهرداری پایتخت تاجیکستان برای آن ورزشگران تاجیکی که از بازی‌های 23 تابستانه المپی در توکیو صاحب عنوان قهرمان المپی میشوند خانه 4 حجرگی جدا خواهد کرد. همین طور طبق وعده شهرداری برای آنهایی که به خزینه تیم المپی تاجیکستان مدال نقره میورند در پایتخت خانه 3 اتاقه جدا میکند و برای آنهایی که مدال برنجی به دست میورند خانه 2 حجرگی تحفه خواهند کرد. همچنین از فاند پرزیدنت تاجیکستان برای ورزشگرانی که در المپیاد صاحب مدال طلا میشوند 300,000 سومانی، برای مدال نقره 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی جایزه جدا کرده می شود. سال 2016 گرزانداز تاجیک دلشاد نظروف برای به دست آوردن مدال طلا در المپیاد ریو دی ژانیرو صاحب 300,000 سومانی جایزه از فاند پرزیدنت شده بود. دلشاد نظروف برای پیروزیش همچنان با اردن شرف درجه 1 سزاوار گردانیدند. شهردار آن وقت دوشنبه محمد سعید عبیداللهیف نیز به دلشاد نظروف خانه 2 حجرگی در پایتخت تحفه کرده امر داده بود که به این قهرمان المپی عنوان شهروند افتخاری پایتخت تاجیکستان داده شود. یادآور می‌شویم بازی‌های المپی در توکیو 23 میول آغاز یافته این المپیاد میبایست سال 2020 دایر میشد ولی به علت پاندمی کرونا ویروس 1 سال به عقب افتاد. تاجیکستان را در این المپیاد 10 ورزشگر نمایندگی میکنند. بنا به آخرین آمار وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 24 ایول نشر شد
дар як шабона рӯзи охир дар кишвар 78 ҳолати нави ба коронавируси нави COVID-19 гирифтор шудани шаҳрвандон сабт шудааст. аз 21 июн рӯзе ки мақомоти тоҷикистон бори аввал дар соли 2021 мавҷи нави коронавирусро дар ҷумҳурӣ эътироф карданд, ин баландтарин нишондиҳанда ба шумор меравад. рекорди қаблӣ ки ду рӯзи гузашта 22 ва 23 июл такрор шуд, 68 ҳолати гирифторӣ дар як рӯз буд. тибқи омори расмии вазорати тандурустӣ дар як шабона рӯзи охир 58 бемор пас аз муолиҷа аз коронавирус шифо ёфта, хушбахтона ягон кас аз ин вирус нафавтидааст ва феълан дар тоҷикистон 367 нафари гирифтори коронавирус дар бемористон ё дар хона таҳти муолиҷа боқӣ мемонанд. вале вазорат дар ҳоле дар бораи сабт нашудани ягон ҳолати фавт аз коронавирус ҳисобот медиҳад ки шоми 24 июл хабари марги шоири халқии тоҷикистон Саидалӣ Маъмур ба даст расид. Саидалӣ Маъмур як моҳ боз бо коронавирус мубориза дошт. ҳамсари ӯ Роҳат Маъмурова рӯзи 26 июн ва писараш Фарзон рӯзи 2 июл низ қурбони коронавирус шуда буданд. бино ба омори расмии вазорати тандурустӣ, аз шурӯи пандемия то шоми 24 июл дар тоҷикистон 14505 ҳолати олудашавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шуда, аз ин шумора то шоми 24 июл 14022 нафар аз ҷамъи умумии гирифторшудагон шифо ёфта, бар асари бемории мазкур 116 нафар фавтиданд. танҳо аз аввали моҳи июл дар кишвар бар асоси омори расмӣ 26 нафар қурбони коронавирус шуданд. Сиёвуш Илёсов, яке аз фаъолони ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон, шоми 24 июл бо нашри як муроҷиатномаи видеоӣ дар саҳифааш дар Фейсбук аз он шикоят кард ки ӯву дӯстонаш ки мисли вай қувваи басораташон заиф аст, рӯзи шанбе ҳангоми истироҳат дар парки Умари Хаём дар пойтахт ба далели маъюбияшон мавриди табъиз қарор гирифтанд. Сиёвуш нақл кард ки дар чанд аттраксиони ин боғ бидуни мамнуият савор шуданд, вале вақте мехостанд савораи теппаҳои амрикоӣ шаванд, масъулини ин аттраксион онҳоро роҳ надодааст. шумо куред, ҳаққи савор шудан надоред, инҷо ҷои шумо нест, барои шумо ба ман гап мерасад, гуфт масъули аттраксион ба тарафи мо. ҳоло он ки мо дар дигар аттраксионҳо бе мамнуият савор шудем ва бо ин аттраксион ҳам ҳеҷ мушкилие надоштем, охир мо гунаҳкор нестем ки чунин маъюб ба дунё омадем, гуфт Сиёвуш Илёсов. дӯстони ӯ низ дар ин видео гуфтанд ки бархурди табъизомези кормандони боғи Хаём сахт нороҳаташон кардааст. вақте мо гуфтем ки шикоят мекунем, гуфт куҷое мехоҳед равед, шикоят кунед, аз дастатон ҳеҷ чиз намеояд, нақл кард яке аз ҳамроҳони Сиёвуш. бисёриҳо дар зери ин видео аз мақомоти шаҳри Душанбе, бахусус аз мақомоти милисияи шаҳр хостанд ки аз ҳуқуқи ин маъюбон ҳимоят кунанд ва нафарони гунаҳгор дар чунин бархурди табъизомез нисбат ба ин қишро ба ҷавобгарӣ бикашонанд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод пайгирӣ намоед. www.bomdod.com. хуш бошед.